kakti baongahan tangim long Kristan makna ngim itu yu Yesu ngitip tan play ngi im hok ngi im palay ngim lepok ngim kip ai langi duk nengi rius pak yang ngikutip play katin play kumbakan ngamenta ayu yang ikaon om dan gawe pakai keruteng ya kabala aiha pokabne laikan ha kerteng bisu kun marway jenggu bladi kabadai keng ban kan him ya dan kacing ong pathan hilalong Kristan dan bladon hapokan yang kalabyang ban lepok si kang lele ngiladon hapo ublay ngilayo jing pelai keingin dang kuslay syulay katin ublay kumbakan samanta ayu yang gigaong way baru way lakayu lay dalay lay laban lepok shu and way to Kristen im oju im hapok jong dari u Kristen way oma dan kacing ong pathan hajing long Kristan sisya kang haying maniban lekala biang om dan kam duai harum tei nai kakin yublay gila dan tiblut ia kangin dan kam kakti ublay ayu kaong om tang duku pantim ukiu dakikin bakoba minublay lamdapu metod dua hala kasih tu syarat onyeu yami hajing wan don kacing ong syuhana lagi long Kristan makna ya kamlay nginang iswaya marmenta syaperte ngidya beswa haki kam kamay jongka ngim sapai sublay hadin ondangila manta kaktin ublay ka ong menta ya daman sim jong mila hani kangit on pang nyo benta ki jong ilang kita ki ay geng sisya ya kita ba melakre jumpa don kacing ong syuhana hagap percaya mentang an om lên long Kristan ru seo bi chi cha ban chu lên tang ban chu long nam Kristan ban ri ni om gi blay thao ka jing ngai lim ha po iri ken don katin ublay kumbakalong samanta ayu yang ikaong himlaban di nagaguri utraiban nagaguri kiksu
Im lagi banyo mentah Na kami ku try badna Kami kitu